Shubor na Khlem jong unong san Hima. Ki Pulit ka Sora Civil Subdivision haringkat ke kenhun SDRF NDRF bat ki kenhun kinong yalam linti ya kaba latip kum ka Tour Guide Association bat ka Sora Taxi Owners Association ha ka janmiat jong ka nyoterik ujilio arhajar apusan kilakio biang banwat haki arliang surak nadu nakshat linksian shadu syaat viewpoint mokma ka Jaka balalap ya ka Raincoat banwat ya ka Sonam Raghuvanshi batru banlap ya ki dakishin ha kane ka jingwat haki road ki kiar haki arliang surak shadu shamau kama at viewpoint kimshim lalap Eiei hadin bakila rung biang shaki klau ki betap hadu san baje janmit kumta na kalyang ki Pulit ki NDRF ki SDRF ki lasange no banwat namar ka beneng kelas dang ban kemdum kumju ka jingdum na ulo berben na kalyang ki Pulit kin beteng biang banwat salasai ka sngi ublei ya ka Sonam Raghuvanshi bat kin sedang banwat syakiriat ki Khlem ki road ki kiar surak nadu na pendam dekar shadu maulakhiat terter để giống này sudah. Sasisin pat mentah lewat Biang ya kaneka Jaka balap ya ka Raincoat te kalian ki NDRF ki SADF ki rong Biang ne ta ka Jaka balap ya ka Raincoat te ki wan wat sa ne sasisin mentah ne kalian ki NDRF ki SADF kilo salgai mon wat Biang sasisin hang ne ska balap ka Raincoat Bisa ngedek hari sahabat bisa sahabat bisa अच्छा यहाँ तक आके आज के लिए कार्रवाई क्लोज करता है क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है और सबसे पहला बात तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सबको SDRF थैंक यू NDRF थैंक यू हमारा पुलिस टीम थैंक यू Relation की टूर गाइड्स एसोसिएशन बारिया Sora Taxi Drivers Association Relation है इलिंग दो का तुलगी होती का आई मन सी एमिंगी बा उम्दे तंगी पुलिस टीम ने NDRF SDRF के ट्रेन रे कजिंग दो का जोंफी का पनी बा फिर क्वा बंशिम बंता कने का बंता का बंगिया वाट एक बंगिया वाट मो ते Relation है ते la shine dang wat hi de pialat smobaban ni join lang matngi bada pialat kam lei mo hakano kono por ba pilat la pan wan mo okay all of us tomorrow we have to conduct another search from starting from Pendam Dakar village will come up towards Molokyap also how wherever we can finish mo so the goal is same thing we still have to look for any clues and evidence okay any clues and evidence कोई भी clue कोई भी evidence जो भी मिलता है all that we need to gather okay so our SDRF and NDRF remember tomorrow we are going to a place which is unknown people so the trek is difficult so please take your safety gears come on even our police personnel take your safety gears and we will try our best to recover as much evidence as we can. Okay. As for now, for today, I would like to say thank you once again. Thank you so much. Thank you for your service.